Metie besu Yehowa. Amen. Ainka FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emam ate edeba ahinka 93.3 FM. Ainka FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emam ate edeba Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emam ate edeba ahinka 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emam ate edeba ahinka 93.3 FM. Ainka FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emam ate edeba ahinka 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emam ate edeba ahinka 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emam ate edeba ahinka 93.3 FM. Ahinka FM. Ainka FM. Ainka FM. It is a beautiful Thursday morning, bringing you the warmest greetings from the studios of Equia Frakoma. Ahaye Atim Abuabo. Mejidi Sano Penyanko Pandomo Hoye. A radio who yansu ya mobo ya hoye part, a chamada bujumo jadi mu frisania. And there April was so many there tosu edunum. And kakranka crass at the Midika can January no. A rade what the Yabako or the Yakwa Kudura Sumjemo. And it is a what train way mudia. The America one open se Koswa Ninya GDA away Radimu. Nani ya wo yani free wa kuma mne wo pem fire sanse urade okan ho na enkodumudie e na ebe ya wo dia so what is asemi beka ho e de abobra no pawia ne anwumre na ubeyi wa kuma mu find the anante abrabo yi mu a urade obem wanyini ache eni nti mu amotai tie adwumadie me be sori ameka asembi asema meta kan se hwe wo husu yie wo hwe wo husu yie na Yesu bemu a utumi nyini che adenti a Erade di 2 media ma wo ni mu a meka kire wa no pay o di 2 media ma se abrabo na wo bo sese ya no wo ankasa betimi a make choices bi e de ama wa abrabo no
And in this house, sorry, anopa choice I will be making decision I will be taking the ama wa bra bono. I had been home you say wo I will take it a decision and for instance as one rewa. Unia we ye obetimi ya we immediate family. Obetimi so aye extended one. But ni nyina mu no dwene home you say sad decision na we are taking no ebeboa datin decision na we taking no ebeboa wankasa wo datin ebeboa nipa be miensa datin ebeboa nipa be mienu datin ana sa wo dwene ho na hunu say wo decision na we taking no e say dan famfa so bi ama my friend ahobrasiem no we jade ato fam na seriasi beba mecha dada serade kanwa wo mo beto say anopa wi anwumre nanso nkonimdie na beya wodia de bia wo bedi adanse ene nti ye kwa sori dem na wo ye fra dansedie na wo kọ ye frɛ no kwa obi te wono mo ana ho yira no wo se ne maami papa die ben wono nko ani nyamhia ye bia ma no onimu abrabɔ no ne ewom Una ni baby a wo hyase free and baby already do abedro. And it would dia dance here nipa da sane dia wonte wase. Anopan so nyankopon ahunu yamobɔ. Wasan ama ade a kyen ya yasan asɔre biemu. Ya batwa osom kase no so. Empani say tire nyanti ye ugya eche so a enye ye. Enti anopan so yasan sinkonya. Ye ba bedi nkomo. Ensem we beboa ma Ghana atimi afa no ntuma pa afra. Enye na NDC fa ha na MPP so da bi sa ntwetwewo no yetwamu ho yawa free 1992 bepem sa abre yenya so mfaso yenya hu so mfaso bia eni tina wose ye bibi foforo ede eka ho enu nti yenjumade de ye ya amanyosem de nanso yenya amanyosem korogen ena NDC ni MPP ni sa wo mu debate no ano baba ye no mo twena twetan no eno no yenya wa ha na mom yedi nkoma ebebo ma Ghana afa ne ntuma pa afra enkoma enkoye ena endi debi yenye sa wa ha yedi nkoma ebebo ma Ghana afa ne ntuma pa afra sa dwumadi ni di ni aturu di se Maakye live on Ahinkan 93.3 FM ejoda copy mu fiada wa bra no nsia ba pa mu copy mu no ndu Odi Ahinkan Kwame Yeboah being the executive producer Otayechi sunsum ne honam BBM Baba da Radio Chida Bom enu tina no penso nsem asisi ne doso ene kwase e bebisa ya ba akopɛ eye so simple ye per straightforward answer ani there be ye bisa se Oswafo ohwe Ghana nyina mahoden nsem so onimonyamfo Dr. Matthew Opoku Prempe papa yi osefata se obaba beye energy minister na oye dokota ai oye dokota na ehwehwemu kra beto bia se oye dentist doctor na je se doctor ni ohwesen sa na omo kan hu na so oye doctor ni a ohwesen a yema doctor ni ohwesen ekokɔhwe nyina mahoden nsem so ana a simple question. Endra national dialogue koso na ni nyina fa illegal mining. Nya ye te Ghana high friend galamsey no. Wo mo ye national dialogue wo hono mo mampani akufu ado so kasa wase. Watoto asre Ghana fo nyina se mo me nyina fa adwen mra ye nkambo mu. Se ne be ya ye be hwe kwampa ye be fa so na fam agudie a obo ade de dom ye no. Yebetu na sumdwe mu ayen kose ensase se na be ya da chinchiri maba wo mo ma mebo yen adapa enti ho ano baba ye dwumadie koso ene adwini se saye dialogue edi koso ebi asore de tie che se we no eye waste of time ene yen hard and resources sana wo hunu no ana enti nkani ano beti yesi adum foin yenye wo apuema ntama de yenyam fele sa dum so ne akufu ado disco no aye ka ho asem yenyam fele ye Yehowa titi Nyankopɔn omo akumase ne nkran omo de omo Filipa nti na ye bekɔ kumase ne nkran ni akwa akodi nkomo ho ne ebiso omo se dum se no how is the situation there Amen
na fe ne krakra ne aba fie ha ene ye benya posi panyini pa awo no no da Achim Odan Municipal Assembly or your district police commander. Ono ni position no so pa because you see asane man so across so e na Achim Odan potem ha nyina so kan ho yes ni position so pa police commander, district police commander obeba na ye de yen segment for Friday ba show you so ya to the said the police diary ebeba na film aba be kire said ye bambon sambisi akọ e wo yen potem hanamo. So we've got a work pack show as you can see the lineup this morning. So this is what we have in store all for you. Enti kaya hoe we free sa break up him say no do ebebo na yensumo sa osum papa yi ya was surprises enso eka ho aye de no nso de beba along the way enti koso ane kaya hoe ni yensumo osum pa. FM. All right, Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Okay, yate. Badu yes ade we ma fini pa o. Wo hyan fa. Wom kwajo me gidi so ho ye. Vim day. Ababa. Tan. We are strong man am pe wasem pa. Oh yeah. Come on. Na entia menya ne say abuta bi na akobu o se de na akoyo. Ama o manfo e wo dan ene ensuo ho be den kakra. Hey sa. Okay, and it's me running for incransania for 2 some and now pay and for emro. And at the end, I to the saying, I to want to say, live a free-hearted life. Listen to me. Live a free-hearted life. Sabrabana o bono, wakuma mu ye fine na unu ho adwembone a esi wiye. Won you make a tell no. Because the moment ya wo be fa unu ho adwembone, e dia se wu mu no. Wani bonu su bia na ye ma che say proud. Adentia ukura adwemfi, ukura komafi. And I do unu nuane de nam. And if you live a free-hearted life, ewa aware ani mu a ukunu obepe wasem, oyere obepe wasem, obedow na nia obebisa ni bia wo de be den wo de be ma wo. If you live a free-hearted life, akoma ena we am say we atia me nanso ena fine sin ha ena we no. Live a free-hearted life. Say o live a free-hearted life. Ewa awariem. Se na mdi kaka kire no. Ukunu obepe wasem. Oyire obepe wasem. Oma bepe wasem. Maami bi wo ho no mo a de bia no amuna nanimu awade na se. Enti wankasa wo makora wo musuro. De bia obaye obibi. Not for once. Ena wo utumi ne wo matena asesere. Utumi ne ukunu tena asesere. Aden wa peke nioma bi e de asese wu mu. Ama say o pressure kwa na ekosoro. Se we live free-hearted life. Na say dia wo se nya wo asase a wo ye no eno na wo be ya. One day ube wu frau. Because onipa na wo dwene ne ho no, ono wo nwene wo ho. E na wo na wo dwene ho na abeda ne yare. E de aba bedua wo so. Enti sa abrabo na wo bɔ no, adwuma na wo mu no, sukuu no wo mu no, asɔre ho no a wo no, ba bibia wo hu ho, o community ho. Se o ma wadwene mu ye fine wo nipa nyina ho a, obi bo odie nya wo. Me na me ka kire wo. Ye bɔ wo ho pa esei. Because ma me ka kire wo se ahonhom no a ye di duabɔ sem kɔma wo mo no. Wo mu di asem o. Anya se wo duru wo no mo ayesi kunu ma me ampa na ono so so mu anu oku no. Da bi omu tie se asem na ye ka no. Madam no, brother no, ofa no, odi mu fa na
na se omo hwehwe mu no mu hunu wakoma mu se na wokura wakoma mu ye fine ope nipa nyina asem e ka wonko na asi nipa nyina yie na nipa mom na ebi ye nipa bonefo eni nti de bi omo dwene ho adwenbone a omo bedi asem no tro kan na omo bedi di amount. Live a free hearted life devoid of we are me bone ehye mu we are me say enti so obi your bone na so person de be show mu no wakonya amane a go and confront the person masa enra we say mani anye ho e mani nsi biem o ne me kasa say mani anye ho mani nsi biem udidi matem mempe mani nsi biem. Live free life obi your bone a ko emfang na o de nam we are me say na ai hu ena wa adwuma nim egu adwuma ese wan kasa nso udin na ema won koso abrabom anopa yi men kasa mama sem nwa masema me de bae eye tietia. Live a free hearted life. If you live a free hearted life Awurade Nyankopɔn adom be kese ne hu obro be boa wo ama ne manyina atimi asi yie. Awurade nka ye ho. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Okay, so it's exactly 50 minutes after 6. We are live on Ahinkan 93.3 FM. Kana sane so say dwumadi ye Maakye. Team na you ready? Enunti yes so you ready. Yes somo. Yanko awoma so na ye ni Yera Clegg papa ni oye na dwuma e Ghana Meteorological Agency enkran na owo. Yera wo te yanka no pay Maakye ba Ahinkan so. Yenua na bitia kwetiefo gina. Etiefo jo so. Bibia boko anopa yi. Nyame adom. Ye de radio ase. We di anopa yi monitor weather update saying any city here. You say wo hwe ewiembobre nne. Na ebisi wo northern portions of the country Bole wale na Lerugu Yindi ene mpate mu a nso no beto anape 10 am. Ombenye nso na kakra. Afi etiso so a 52 pm eko mbesenya kakra. Na wotene eba Kintampo Nkransa Teshiman Sunyan Bono ne mpate mkona almost ombenye nso no ewi 52 pm. Afi se wo ba inland areas na se making na meka Kufodi Asamankese Akimoda Abuabu Bini kwae kedi ne mpate mo na ndeno ewi abebo ema yenye nsu se ubenye nsu po a ubenya showers enso a ebepete kakra bi 53 pm eko afi se wotene eba west coast na meka west coast na meche Takrade Cape Coast Takwa Hafasin ne mpate mo na almost ubenya nsu no from 2 pm ubenya nsu na kakra basa oba na fo ha na eyenkran ha sa opi ko tema ada yenya ve ne weather no de cloudy ewi abebo basa woko suga kope woko ba bi te se kita woko ba bi te se mandu ene mpate mo na almost nso bepete ewi 3 pm so no bepete kakra ntini ewi mbobrebe ene no na je se de enre ye no ene be sa bata se ne no ensuo ni be munum na kakra then weather not northern region say weather na ikusu pa na pay and that say omunya nsuo na kakra to say na mekan no in the senior omunya na that no sa so na ombesanya nne. Oh, okay. Difference omu an say we call west coast na say central region Cape Coast na impact mo no and that no munya nsuo ni baby de ombenya kakra. Oh, okay. Na nsuo ne de ebebo ekra. Oh, okay. Okay. Papa yeda si anopai you yes said that. Okay.
I don't see Papa Ni Clark or in a Juma and Ghana Meteorological Agency and crime. Omatna ye kasim ena ode ne se ne wiem bobre ebeko ediaman no pay no afeyere nsama hodo bi a eguso a ekoso obroni friend say trending stories and run beto bia say Anakra High Court omo a convicted Rosemary Alade Brown yenyina enim see friend Akuapim Polo some beka ya ababa wey Valentine bia na yedi o se de mpo na ye o ena obo ne ho adagya bo ne ba no so kora ono de no o she dross but ono maame na nkasa de obo ne oni owuro ne ho nyina na won hye ena odi ko gina ne ba nanim eno na empanimfo so mu a ya twa me no kasa de Akuapim Polo ya convict no na je se ya bua ne fo na fo buo no ya bua no a wose ya twe na so no ena piam panyini awo Accra High Court ho awotena saa asemi so a kire se Ghana ha ansa na wode oba a wonya entra onya nduru ni menopause na je se ba bia woduru a wetwa wo no ansa na wode saa nipa ne bekọ obe sentence no wode ne bekọ na dua fie no e wo se yedi kan kokọ se wonyem ana na eno ena me no kasa yi Accra High Court e kire se omfa ne nkọ na omkonko chekere se onyem ana se onyem na sasemi ba ya na ene nkrofo bebre no asori ebi mo se na Ghana ha no mo eniema koyie de e so wadan eniema koyie ana se mo ya so asa eniema koyie bibia bokọ de ene se han bibia bokọ enti bi ni mo bisa ese na abrante na apia mensa nam 1 wono kura woti ho yen prosecute ni mpo na yakọ convict no Akuapim Polo mu ono ne harmless bulldog ono de yesi yamfa nkonkoto afiase sane san hunti enti ene nkrofo bi bu afu pa se na nam 1 kra no ono de men's go Dubai bebu nkrofo fa so kra te ho no mo a wono mo nkwan ehi nkromo woda ne nkromo mentohwe en wode te Ghana ha wono kra mpokura didida nti wo so mo ntia se Akuapim Polo ya convict no ese yede ne ko nadua fie sane san hunti enti ene omubu afu pa na we so na watch say why do you lie to Ghanaians hwan Uncle Alote Jacobs the international fisherman and wa blast Great Co managing director say adentina ba betwa nto de a Ghana for dum so aba na nsan kra de yemfrɛ dum score yemfrɛ dum so yemfrɛ ne san Akufo Ado disco ebi kra se na disco na disco aba mo nka nkyerɛ yen sampa na disco na aba nka ne atimi bona ni papa asa bayifo a ya kyerɛ no ebo papa na se saa de ne na aba na mo mabeka ho asem tena mo kyerɛ se routine maintenance de be maintenance entra ne Uncle Alote Jacobs akeka na adwene ya kyerɛ managing director de Great Co Ghana Great Company Limited akwanhyia bia si ewo bupe na saa akwanhyia na si no enam so amanipa edumienu 12 lives akwada wanya mfinhyia nwotwe 8-year-old boy ono so ahwere ne nkwa wode ho nsɛm de aba no pay national dialogue course enra ewo illegal mining no so wo de ho nsɛm de aba na omampanya Akufo Addo wo kan na ara ya asase ne o ti twi ya wo kan ye dio tararan tan tunduru tan tin tan ababa Paul Adomochre does political analysis like a village lotto forecaster, General Mosquito, and our this answer to just say, Sir, Abrante Paul Adomochre no, or a Juma or Metro TV, Good Evening Ghana. Or Begina TV, no, so no, a political analyst, and I say analysis here. We had any here because a Kurasi lotto forecaster be Papa be or Tia Kurasia or check lotto. Yes, you didn't get ya. Tudun tanta para na unim say EU womo so observers mission omo ba Ghana ha no omo awie sa omo reporter mba be ye no na abato ne ato awie ni nim se nka afia chi de nka borofo ni ba bia na so EU fo yi kire se abana ye to ye ne de ye fine Supreme Court so verdict no e ba ye no eno so omo kire se no so mudie na emom
omo true punches bi pa wo mo chese kwan fa so yi electoral commission wa Ghana ha no ema onipa nya gidie e wa abato ayekoto emu because o president o ti adwa so okoko yi obi so mra me electoral commissioner na se yakwa akoto aba o gidi pass obi betonsa e di ahira ne busuefo wonye da enti yi mpani fon so akasa dia fa ho. So this and many more and I'll pay air trendy and social media portals I hold one on and it's more social media freaking you get to know all these. Some 59 minutes after 6 we are still live on Ahinkana the 3.3 FM. Simoni are ready Odian can kwame aboa di animo adwempa yin Kofi Mensah being the producer ably assisted a Clement Cranting wa frame me Obuoba Ofori Amanfo and they are synchronia and it's your social sports for no yeah echo so into the world of sports somebody about to so yeah ba you best na about to ankonya no so na ya somo so pa kana shane so say matching Nobody turn the door. I ain't sports. Get ready to rumble. We don't understand because always got a big problem of this author for always. Last 4 years the same thing they did. Last 3 years they do the same thing. Last year too did the same thing. This year too the same thing. We don't know the reason why Kotoko alone do this kind of bumble rascals things. I ain't sports. This football is playing. Friendship. There's no any harm in trying. And if somebody beat you,